wasia wa muimi. Wati ndata kalifunde wa kilungu cha wasia wa muimi muthenyani wa umundi o YouTube bandu beta wa mutitu apaka wa gathiane county ni Masako na indi twetha masiendo ile sibata muthenyani wa umundi yambe hita ekolobia kana avocado ya keli matunda ya damu ni oto kwetha makana matunda damu laita wa tree tomato ningwetha ngeko ni muthenyani wa umundi kwa guta miona ibindambe no kwetha miona ba mutongo TV ngwati ya mukamba na indi wati ndata nesa muno kwa wita ati nyeneta wa mutoa okay kambo wa kathiani kuma kamba kathiani umundi twathokia mundane kwa na congratulations nona kwa greenness ako isindo bingi yue itekite ta miaka yanata mundo kubika buya ni kwitha wili ondo wili mundo kubika buya ondo wili kwa mbe ya avocado na tree tomato na siendo imbingi sionde utekite not about 10 years. 10 years. Miaka kumi. I know not old muno kezi na sindu muno raze bandi ona gura mbete kusiao. Aye. Wo wisi awa munda no we the echo. Aye mundo ngisi awa mundo ndwa hivyo. Ndo nambe isi mwaka wa ngili 207 205 207 okuongelera pambisi okuwa kamunda kanini kasio kanini mzee ende naongelela kasio ongelela okasimbika we sana. So before 07 pailiata pa chao kwa ene na kwa chao umunda wecho iduku ndo abanditwe anything cha kwa baikendo chao chaiwa. Okay. So mundu within miaka 5 miaka 10 athawete bandu niko babendwa bakekala o muthenya no mundi pio so you miaka na nini mbewezo so tataze pabuya no umundi paisa kwikala design we say there sindu suni tonya kuwewa ndo matunda metha me long term ni tonya kuona ta kuye binda tayana ta we say you mundu no ne we the otonya kwambia kumwe sindu tonya kuwewa na sindu tonya kutewa you kila twambeisia nacho twambie na isilia sindu ila short term twambeisia na twamino twibando siendo long term twambisia na siendo ila siamitha nini ikenda twimetiendo ila bado siamitha na mbinge so kezethia me siendo imwe na siamitha ndatu ta matunda ama ndakame mitha ndatu no ela uketha na kwambia lakini kindu ta avocado lazima ukue mindo mitha na mbingange ta miaka 3 saingi nile itatu inabawu so ibindezi mwako nazi ndo zishota mwe ni ba matunda kana ni mwa mamboka ba matunda na mostly ni ba matunda na iwa iwa itwe mamboka ba nikimwa make choice ya kuthi side ya matunda nundu mundu no kwa mwaka banda mbemba kana sukuma kana manana nikimwa muiye mwena vision yesu ya kuthi matunda ni twamuiye vision ya matunda ni ndo akendo kemwe sustainability na kindu kita wa long term plan usio wa matunda wa mino bando yu bikamyaka kwambisia miaka 50 na kwambata matunda makoka kila muthenya kila mwaka ukesaidia matunda no ketha kila mwaka matunda no ketha lakini wa banda mbemba no mieye na kaneta no kaketha ukauma woka uketelengi season yengi kendo bandenge lakini matunda mandakame kana avocado ile avocado watu mbana season ile si avocado mwaka omwe so kitekimo chelo tusia ya mnyao nyakele ndo malele kila mwaka so twesedi ai wakombea na mbemba nyene lota avocado ikenda no mbemba ngotinda ni mite mbemba no mundu la wona matunda matonyo mwekalia muno iso kwata mbesa endo kwata mbesa within 3 months sia sukuma o sia manana kana sia mbemba ukesedi no kwemo kwitha ena ula umisi wa nyakesu mingi ya matunda tonyo mwata ni tono mwe okendo kemwe no we mesiendo isu nini lakini ndo focus kila wina munda wika ba omunene ange more than 1 acre ambisia na siendo isu nini tama mbemba ndo ambisia ma oskuma na siendo ini ni short term lakini isi long term nondo mondo si waku no pesa awi sawa biko kabina ugezethia na waima mbemba ndiuma waima mboka ndiuma lakini wena kiendo ta muti andu alo mema masungwa andu ala mema siendo inge ta nyene asia avocado wena kiendo ta avocado ngesa idea no ketha avocado andu ifchao ndo wa mindo mbokesu asia ndo wa kiendo kengita ole unge ula wenda so wa compare ne maisu siele no ya matunda ta avocado tree tomato na sindu lengi wemete ba na ne maya kuongira sia mundani mboka ila uko na ye na paita ne sane jewa
Ndio hizo kombea nyama ya mboga na nyama ya matunda. Ndio nyama ya mboga weekend. Niki? Kutethecia kala ku survive maisha. Lakini nyama ya matunda ukaisi wa avocado te imwe. Avocado imwe ni size ya matunda more than 800 to 1500. One tree. Hii more than 5 years. No kwata matunda tasu. Kiti market 5. Na hiyo tunda imwe tayo silingi chao siana. Silingi 10. Sio chao. Ikilina na kwa machao kwa muti umwe. Wena mite yana. Zio mbeza ziana. Mbeza mbingi. So masabu asio mo yutweka. Again. Na ndabio wina kasio kanini wakamboka. Bakaila uta. Wezethia wita mbakasia manele yatato kano ngili. Kazi kila mindo kilo chumo ngili. Mezo kombea na uta na avocado. Okay. So kilanye ni aimini kana sawa imai inge lakini sikito kutethecia ku compliment kana kutethecia kwimba poko mimaku kana kunenga to pesa to nini lakini yonenga pesa inge at lump sum ila sitono ku sustain for long ebinda ya sanga tunene abuko amasabu newe kama masabu ma tamete yana pe ando momo ka makasi ne bando avocado emwe othi emwe tomato emwe kenda ne test na pe mundu ngiko ko banda large scale taku abande ta avocado yana yemwe izo nisi ko munenga 800,000 bando bau na pe mundu no ukubanda kwasi bando yemwe bando elene kenda isie kana ne kwekanesa we utonya kwa device mundu abande we migwa nata wa kubanda avocado emwe yako tatai kana like full time we say there na bingi itono munenga biashara you kilani tona advice mondo nekana depend ya kitheka chako ndo ina kasio kanini kazi kithekati mindo ti problem kithekati thina kilani tona omwe in the long term na ndo ikasi enduketa wa numbers matters yani kubanda siendo mbinge niko kutona kunenga uthi we alaka kuliko kubanda kendo kamwe bezo kombea mundu ina avocado yana na mundu ina avocado kemwe bezo kombea maiza ana siendo zio lifestyle on December is the same so the more wina mitunda mingi the more mbesa sia kusiengeva the more wina mitunda nini the more anasio wakwata mbesa nini so nye nitona advice mundu large scale niyo the best way to go before 07 yumwambe yakubanda sindo inoi why wandikitwe why watho kumakundu kongena walikile agriculture direct nyina kijana anaona na primary school bau na hiyo kamana kanini ningo twabundia sio ni mzee watu bundia sia koka kwanza twatumia wana hii weza hivi ni zetu inza mitao hii ni zetu iko ndo yani weza hivi anako wenda wewe lakini ni sio pay off ndio sio pay off ndo you ndiva full time na mina school sio wa mina school we ni wa mweto lika agriculture na pe profession leo nda kuthikweka nyene somete IT information technology you na job wako weza hivi nyindi tona nayo nikina no somete nisi somete sawa lakini kwa mukia mundu za class mode na wa mugite mundu za umwe we yani wezoma za 11 aicha kwa nyecha mie kwa kwe andu angi mesa ko uya no wa kwa tie lakini wa emela ni kwa mie kwa andu angi sawa lakini kwa mie ino nandoke nondo trainer challenge cha marketing ya isi ndo isi tu nona no can implement mzee ndako nite wiyo no ni implement kila tuko no ikale kutosha sindu hizi katwete ambeza mbingangi so compare ku kwandiko kaibo at the end of the month na ba mukatesa kindu ila yimo kwa mwaka pa yati sababu mbeza mbingi ndo uwe monthly no ba ukaibo once in a year no ndo kila iba kitoteza sia kindu kimwe tuna diversity ya sindu so isaide kila mwai we kila tota so kila mwai to make na more than musalo lane sao make and give andu angi na ndo create we are one wange ingange so ndo isaide ai yukeka ni obau na tuimba na ando yitu na abako 500 ba daily permanent abako 500 ndavye yukeka ni we yani ozuka na tuimbamo no zune we are creating through that now I'm sure in future to create more and also ya opportunity ombingi siando so ndizo we kombea nondo tuvangite mundo witu wese kila mwai ekendo tokeza kila mwai isu imbeza siulika kila mwai okay na knowledge ya
uimi wa avocado mzee ambio thi asome ai kana beka ngi wata wisethe ya yani la muka ba ku implement kindu ki knowledge mwaina yo kana umete paka na mundu amba ko kata yula ku start from the beginning. Mzee ina knowledge ya agriculture ndo wa extension officer ama tena na retired 1992 yo retired okambisia mundu onge yuba lawe kala we musi na ende wo I see owetino akwatanga kendo kuma mundu siwe musi we wambisia owetino mbola ndo wito portion we so ndo aina kesomo cha agriculture na watembeanga nene ile exposure kuiwa iba ukasoma kendo kinyo asia hii kuwa na kulia ndo agriculture masiasi ndo isi ikako niki tundo neze perception ya ndo masia kendo kika bandu na maitatite mundu kwa kekime aba ndo tatite so mse ambundi kana we wakita kiyesomea endo jaribu so we all go on the one twikite oni what big the highest percentage ni ku try ti kwasia kikitoneka ba ndo twasia sindu isi yake kuyo sindu isi ya chao sindu mitunde mbingi to bandire lakini ku try naende kwiki aende sustainability ya ndo tutono kwata moisture yake ukito isethe ya ndo sindu isi yake go patake go tutona so we ndo find ndo tutona ika ondo anandwike wese situ situikite drip kana tunyita sia lakini tunyita sia mbua na ito kwata chao the same period of time so knowledge isu yake ameta yonde pamwe wese dia munda iwambe ya na munda ewa grow although challenges ya yobo 1 2 tio nizi paikendo iwambe ya sia kitana mindo kitana challenges yes pokwa kiwa sema kwatara ide kwa kiwu tosietu enza sindu sita trenches kana mitau kiucho on the yucha around area ito kila kilelo ana lami sio on the 20 wa sia malelo monde makopito sio on the 20 wa apenza trenches mwete kusilanja iba tusiliti omyondani ando nimetekela mwema kuya mo aye twenza mutao mulikangu ko kidakani ko ikenda wisethia kibita makuya although to ambesi eto ete na challenges iwe there when challenges ndo mana ndo utono chao so we challenges we say there ndikuyando chao na mono mosa kimwe kana mwika kosa chonde iwe rosa chonde mimakikia nizimekia nimeukiwa mwe lakini then ndo tuyokia na itenzita mitao itunesa tuka control kila mutao wosuwa welo ikiwu kila wala mutao unge so kesa there kiwu kitu ni retained na kiso kwa munda wito ni mubyano ndo kwenda kunena na ito izine background nzio twamino kwata twasiogethia yu ni to sisi in detail avocado na tree tomato ni mutongo itv ngwa tunyamukamba kilungu cha wasia wa muimi neta wa Steven Mwema twambose mbothi muone mukubi nitokete wasia wa muimi Musaizia ni twasiogethia ingi no mutongo TV tukundu gokweta mutitu na ende yu tunenia avocado na tree tomato in detail yue twameba kwa avocado nikanda tusembe kwa tree tomato tumonie avocado with that type ibana iba avocado watu na type 5 tuna as avocado tuna fuete avocado tuna bacon avocado tuna banana avocado na Hawaii avocado yune ndao tunenge characteristic sia kila avocado nikendo sile ntwa manoro kama na tusaitie ni Hawaii yani fuete au kendo cha mudembozu twambie na iba twambie na as avocado ndo ni most common yusuni avocado iba ni mostly and mayu wewe kila mundu muimi alikete avocado ni yaime ndo mwene iba iti no wase nimyo ni as avocado so ida ibu anatokesele mundu ayo no sokone no maneno ni as avocado imbu anatokondo tokondo tutu idatu wo aye timbu ati wo suni character yake imbu anatokondo na kembu yake green kata na ambobika na indi kabika ikaiya kakafika kayobyo analamedha mema hiyo mewa na mabika memba hiyo na ke mindo kitutu kingi muno bewa makabato avocado ingi sionde kitutu ni ngikana aye kitutu ni mindo moyo ila fertilizer wa yu sawa we sai ya moyo ina kitutu kana kitawara nama sai wa ina kana make moyo no size
Ni ya na muno kana so pe varieties bado sia as side ya ka small pe medium na indi giant so we side ya ka small ni ka no ka medium kanini medium yo mostly enda export, large stress our mostly local market so it's in a sizes different so whenever avocado na makondo na ni nzio yembigo so ni has to the next you if na kwete no twasie ki imete kuona ne ba imete da yonde bwanene they ambesia aye lakini in long term yonde ni bwanene yonde bio imete yonde ni bwanene ni nene ba wabicha 10 years ai mtezo nene ba monobio na yo avocado ni pe ni graft yawa ni graft yawa ni grafted ni graft yawa graft yana cha no bune bo sa you varieties tofauti okay you yes you was a traditional avocado very traditional avocado yeah was a traditional and also ndo graft nenge iwi yes avocado traditional is yeto ita kienyeji ni avocado hizi mbazizi ya kienyeji ngi yake mbwa hii nene monopio na ida hiyo mbwa hiyo okay tuma still pengi itawafwete fwete ni laya itawa ya prison ndo akamba maimita ya prison so fwete imbwa ye green ye green all through it ni green na ye no green na imbwa ile kamunolo kamunolo no tumonia different ndo simba asili na ida imindo ida size nene wake ni munene bewa as ni munene ange so isi wa metenyo isi itawa fwete ni wa akamba inge maimite okay next ni bacon ni ka avocado ka round na kaiyo okay green ito monia tofauti ya bacon na as ni jao tofauti nondo kai mbwa smooth very smooth ndi makondo bacon smooth pio na ka round na kemo yo mwingi okay ya das ka ambisio bika ko so fa ila green ni fwete tu ila green ni fwete to the banana ni hiyo banana no avocado na kusama samata hiyo no ya ni samata avocado no dikita ito itaimba ndito use ni green lakini light green in a way that imbwa ndi shiny ona imbwa ile tayuba kitwa mauta avocado yenyewe tofauti yayo na fwete nicho fwete ni dark green okay ni very ni light shiny ni very shiny na size wayo ni munene ange anambia wa fwete hiyo no shape no the same na fwete ndibwa na hiyo so ila wate yo wethi mameta hiyo niki no ndo nezede adre ndiye zema metie wiki so wazine una any connection na hiyo whatever ndimba connection na hiyo so hizo ni banana to the Hawaii TC mindo T state kwa US ni state ineve mindo avocado ita wa Hawaii nondo character shape tu imbwa ile maybe building isusi yako ondo kembwa ile ke over ondo ile unique not omonia kenda wandi no difference kwa ile so ni ile no kama nolo kaile takakulu takakulu vai tina ni ke round ende vai kayasa ba okay madhina alama kwa ta avocado nicho avocado ni kwa ta madhina mengi kimwe ni mba we mo control mba avocado sia kusindo simba asili nesa so mba pet ingi matukwa sina affect your fruit fly tene lakini matukwa sio affect weke no kita fruit fly nisiko kwa avocado sio kwa avocado ke ka tona nga wize avocado yaku ilene sana the attract ulokuwa chakatato ni to pest na diseases to pest twingi twambezi olika avocado lakini mostly unileaves matoni kese ya mato peondo mailema kwa tumindo to mutu mwe kese de to ananga avocado sia trips ni kwa ta trips no ila white fly ndio kwa tama to avocado so pest is not receiver to pest not aphids na ya matoni lakini ala fresh moto na ivyanga muno lakini kila nise kikwata kithimire na cia muno ni mba okay mba yo no na benda wako na with no control either it preventive but nondo weka curative is very expensive onda ya kukuna mba yevo ni mbeza mbingi ndo la ya ku prevent na mbano la ya mbebo kwase with na season ile cia avocado how come
So they to trigger avocado cytosis as 2 season. Hata hiyo. To harvest here sometimes to delay your harvest. And wangi my harvest avocado to delay. For like 1 month. To delay indi twita avocado cytosis. Sio onde timwe. Sio onde na you to delay with side ya sio onde twata nembiku. Sia biko ukita wakita wonya hii avocado si mbiku. Avocado ya kwitrigger wengi. Ikambizika dhani ninde ya trigger wa ya chao yambisio sia yengi. Ndona yambisio sia. So isi abu immediately. No niko ni variety imona. Si na avocado na twa mino wisi sia ite. So muketela mukaketha late na mwaketha kata yambisio twa mino ketho ndona yambisio producing avocado. Yukune okay. No alama aketha tene kawaida ni ndi trigger wa no trigger wa imwe tisonde ni trigger wa lakini wa nwezi challenge cha mundu harvest ni avocado yakune yo na bado ndinabikia lakini wa harvest si on them waketha witha wetele mabike onthe no alama kwa nangika maana ngika alama membe meba alama wembe we ni muvya muno nundu wa kuendea na gutunenga ngawa yaku yu twamina avocado tusembe tone tree tomato tuslawa wow. Ane ni twabika kwa tree tomato niyo tukwenda uchangambukia na tuko na story wa iwe mali na leta kwa katangia mali sindo yai umaba pa no okay kintu chambe ketha we musi noti ya kabyo katikate andosa kesiko ndo yaka akendeni ta babai that is number 1 we mundani umaba ka tip ko matone no manumia kana ambo makati punye you alafu you need that ilu nende ndo ikali kukendeni ngipi ndo mumuna nakamediwa ndo mumuna ndene zeo amundu akona mpaka ba yani wesa mpaka kabika ba kaka ukeze hapa kaikendo kana atiala pe ndo anajiala alafu ngino siende ni nongo ya noye siende okay nguli ate ngizu na yazi onde mweza upanda ngata ngizu no sio tona upanda bado wendo upanda multiply mindo matunda etunda ya kuyanda kame ukita osa ingi wati not la nyakate ingi ukathambia kiu na yuta zina nina yumweza usumia basibu isuti ya oya ndo na propagate ndo ikade ndo isa isu ne oya ndo ina benefit mbingi kwa moyo wako yini tukukabuka benefit so ela kwenda kuosa ngisi ayo isu ndo isa lakini wisa sia bado quality lanzeo yo sangi quality in terms of usia sijo unene wayo na health ya na sia keta hiyo isia matunda ta wisa sia itunda ni nene nesa ndo nyambeo yake no ni nene nesa kino cha chele yena ni ka sport ka wau na sawa kenda ndo nyangi Yesu wisa dia mindo itunda yako ni resistant mono imba itunda health na iso ambe no imono ta ina ngita siana ngita 50 okay no miengi we got no banda ubuye pe ku dry pe preparation ya azio wa minoe no ne weke akigo ni wa thambia akigo ikenda separate no dream gato kwatene kipiu kana aje kiditu okay kiditu ikenda separate tokili with ni kamwe twani mindone twambo anika for 1 day lakini tisuane weke chao kandu be mune si dry you after 1 day indi ndo sinenga ndo prepare bed ya kubala o si kata o si raise you prepare water ka bed no wiki ya kasokoni okay kia kalaini anoka sawa yandi ukenza andi kendo kailie ka bed katanda kanini ende ndo bwi ya mindo sia kugu in 1 month selemba semeye muima unyida sia like 18 bindanata itina wa every no okelo mudena kada kwesua no okelo mudena evening ukanyitia tumeatwana tubwana yani tweto ni tubwa manana ikanto tubwana tunanana germination rate wa bandata 50 tono mera twana even 100% ndimbana dina wa minani kaneza lakini wanikasuani no kwa 30% yo mindo yo tijo mara icho ni tunda yanda kame ni na no itunda ya utethesiano kuongelanda kame meneo
pe conversation ya siaka na ai sinduino alama tesa ko masako sokoni sida sumire Kiambu tutasi ukamba no kwi kundu kwingi kubanda ti andu ingi mabanda nondo mutio ni delicate ni very very delicate na we bata kiukinge kwanza utana kiukinge olwa kondo we maana mbwana ungithesha on lazima ungithe lakini kokito ni kwike milkinge so nondo ametawe lawe una tutabia so ni meana pate thina na metawe zi kwa takiu from December to December ikwa takiu ikithela acho ikikwata ni kwa takiu chikauswa ni kithela chathela wisaithia mwischela yu icipie ni ende ikiale niyo ikutethecia mitunda itu yende na survive nesa na wisumie kibuyone after bindanata welo sunya after 2 months nigo welo ikale propagate maybe wiki tuthango ni kenda sinene bangene sandu banda wimbe muti munene kana bando direct ko no to imo direct mundani after 2 months not imo direct mundani lakini survival rate bado yake ni low nisi graft ya wakana ka banda tu pe ando ma graft ya lakini muti ola ma graft ya wenye ndi wa minia so I don't do that lakini pe ando ma graft ya ndo amini aneke nondo ana matunda maguo mwai sawa umuti uzu graft makithekani wa umuti wa kithekani bwana toindo tunini tutunda tunini twingi pyo na yo graft ya utu kichao tomato ikenda kasia muno na tunini ndo tupendo kato katweka tomato amanene ndimo you no say ukicho weke yolo weke ayolo wa umuti uzu uzuke thana ro root stock ni root stock ene ya yumindo itunda la wenda okay economic value ya tree tomato ila ili atandoni mathoa na either ina itona kwa tembeza nzio mutunda wina mbeza nzio muno anondo ni la giant variety peo to small na medium giant matunda ana umene ana ni mindo yana yemwe azu ana peke yake kilo kimwe mabikiti kilo azu mabikiti kilo ni wone malitu memba me ano lota yana so ndo say so the more trees wina sio yenesa the more mbesa wina ino mature after how long ni 6 to 7 months wa mino banda na yeye yake winesa na ida na season sianata ni mbana season ya mezi ndio sia ende mbana season wow example no na mabikite ona tongito ona tulai to yadvayo lutwende na unya so isaidhi ni continuous na wise kitunda kiwa kisianeza ndo methi amwe na tula twi bando lakini tumwe naona itu na tona tuva so is ya throughout ndo minenga kewo ndithina ko ino moto za throughout ndo manene wete no mekitala na twaise ingi pa mundani wethi sina malana sina bado tomato na market ni thabo ke se thia kana no meane na makeiwa no thandu bandu tonotwa ajeje tila isi market ya tomato is ready market nondo ti mutundo loto kila mundu kwima na benefits yake mbingi muno ando muno matunda mese yabaye kana we kaotwa makita yawa ni mapese mese munda so twase so far we mi netwasisia avocado na tree tomato utona kwasia we utetheke tata ne we miuno we minye ondethe kinondo diversity we mite sindu mbingi tofauti usaidhia no kwata mbesa kila mmoja kimi we mite kindu kimwe wete lo season isu ya kindu kimwe so we minye ondethe ukambandika ukandika thukumyangi mni na mo okatutethecia tukaendelea na kukuya na KI peke ndo asiake kati we mi probably ndo thawa ika kana wakwata ukasia kindu kike kati we mi ndi saitha na thawa na kwata kana probably ndi saitha na ika ko ni wezesheto ni we mi kwandika maybe kindu kimwe common one kwandika thukumyangi zino we mi katicho ndimbane mandikite na muyone saa mondo kuya leu itu mostly tu mabamo ndani ndukane to waila sendo basic tasukale sendo na mono sendo sutu tatoma sawa wa lakini sendo ingezi ona siale ni bamo ndani lifestyle nenzio lifestyle ndio we say they are no safe mono kwa ya mono mundu penda kubikia akulio kindu kana tho matunda yakara mundu ndendo mbikia elo pe twina social media sita wo kusenga farm kusenga farm YouTube okay we ndo somo muno ingi twika YouTube channel twika twe Facebook twe Twitter
to Instagram kila bandu no tubikie bu na yu wa tubikie bu no communicate naito mo bya mo no ndo akona naito wanda muzaizia ni mutongo TV ngwati na mukamba ni tawa Steven Mwema ni twa Mina twitha na ingi kwenda ne kwamwe Wasia wa Muimi.